Manona soifua talafalava o se whapoponga o talafo o le Radio Samoa. Walapata ia sui mai Palestina ma malo o whatasi le ono wha malo sia o le lea iu ni mea no fwai nisi Palestina e no whatanuina e le militeri a Israelu le tuina i lalo o nisi o vaenga o le West Bank i le uata ua tūlanga tau le puipuinga. Pai mai te CNN o le whamtalanga mai le Palestinian Refugee Affairs Department o lato te ena i le whai unga lea mai a Israelu na ia tuina i lalo fale e 2.5 sano no fwai tangata i refugee camps e lata i Taukarem ma ta ua i Palestina ua matua i sodia ai tu la fono whaavau malo i lea whai unga. O le aso atai au le ufita ua ina e ono a mata i ia ngā nuenga, pai mai Israelu o ngā nuenga wa te tau o na whaia mai mana o mia o na whatino. O whaeroe le ripoti a whai ai whatau nuu lea tūranga, no winga peo o atu le torus fundua a whera o whai o tangata Palestina le asa idia, nisi no fuanga e anga iai. O le Domestic Security Service a Ukraine po le SBU mo lato whaailoa, i le vasene i sao lato wos wha iere wa amaulua Lucia i le Black Sea, ma ua matua i whaaleanga ina lea waa. I se pepo whaamtaranga me le maanga lea Ukraine wata wai o le Operation Nea Sa Whaatino whaunga ai drones, ma o se tu ai ngā urua i whainga fwoi lea whaapea o se os whainga ua matua i a whainai le wa maulu. O whaamaria mai e Lucia e mori sa whaia le os whainga lea Ukraine ai le imanuia, mai le se wa ana whaaleanga ina. Ua mauma wai le to tele o taitai o Europa e tu wane le lango mo Ukraine e toe whau waila na militeri e meise o le toe whaatu mo wina o se whire mu i le tu o le larolangi. Ua whaatu langa e Amerika se tasi o whaalapo tupotonga i Colombia o se whaalapo tupotonga e whaanga i o iai le whaewe i o whala au whasaina e tutono Colombia o se kulupu whaatu pu whaalawe. Pai mai le BBC o le Treasury a Amerika wo lato whaamawina le whaalapaputonga le nei ingo le Clan del Golfo po le Gulf Clan le Whaapirtania o se tase o whaalapaputonga whaatupu whaalawe whaavau malo. Ma o se ngai oinga wātiri whaamautu wai le whina watu o le whainga malo a Trump e te i fuala au whasaina. O le patia le BBC e iei ngai oinga whaasotu la whono na o fiai le kulupura nei mo le tele o tausanga wotua nai e meise lawa le au mai o le cocaine mai Colombia. Mai mea tō tele o na sui mai ei isi kurupu whaapera tau te ngāru rua whaatasi i le whaatino ina o ngā yoinga lea ma ua whaairoa i Amerika le whailau tusi o Amerika o Margot Rubio o le kurupu le nei sa iei fo i ona sootanga i os wa inga whaatupu whaalawe na whaia i ofisa o le malo whaapea stui o le militeri e meise o tangata nu o Colombia. I Australia, ma sani sini Australia ia na whaafiafianga ma porkala me whai o le kirisimasi tau sanga taitasi e ma sani fo ina mai moina le lalolangi ma se vaenga tele o tangata. Pei tai lai le tau sanga nei taru na tula e mai le whaalawe i Bondi o iaire le mautonu inisi o fuafuanga o levo na fuafuaina mai lava le amatanga le tau sanga. Tui tasi le vaiaso whaamanatu le kirisimasi ma e ui e reise porkara mea lo i o le kirisimasi e whaatino i Bondi le matawhanga pei tai ua waaia i aso tai tasi le tumutumu o tangata e whaairoalo lato whaaloalo ma mo o ngā lofa mo i lato na maaririu le whaalawe. Whaairoa i upenga ta whaelangi ma ofisa whaasaralau i le so nisi o video suwaria e o le teimina tamu whaiei nisi o le atunuu e ave e se mai lea upenga mai le au whaatupu whaalawe ma mauma wai o lato soifua. O lo ta ue nisi a meise le pūlengo le aiosini, o tau fia umaisi fuafuanga mo le teminei se ia maua le tonu, ma o le ai ei foi suinga i mōri ki wisi masi o le aai, o le asui tūranga i ei mōri papae, e whaamana tuai le Chanukah Festival a le community o tangata Israelu, ma o le aleo o foi isi whaaringo mōri ma pespesenga i le city, sa fuafua i le vasenei, a tuai maisi mea whaapapapa o fireworks, sa whaatūranga mo le asosa i le Darling Harbour. Talamulmuli mai tonga wa lipotia le sole ye o nisi whaatapula wa tuuina i tangata tonga e ulufale atua i le malo tele o Amerika. Pai mai le Radio New Zealand wa whaia le atulanga i le mai o na tuuinane se polo inga a le li presidente o Amerika o Donald Trump ia whaamalo sia Samoa tunu o lo iei se lape i tūlanga o le iloiloina ma le whaasoaina o whaamtalanga. Whaeroa le wharepae le ripoti le nei o nisi o atunu a me se lava i le atu Afrika ma se sa e tūtatonu o le awa i ai sa ia e fua lava i le atunu mo na tūlanga. O nisi mafua anga o le whaia i o ia whaai unga o le mafua mai i a lātou whaamaumaunga o sori ngā tūla whono. Le Ioni Systems e whaamawina i le teimi e ola nei le tamaititi po birth registrations i a maisi.
E siria ma le 20 atunu o le larolangi o loo au fia le risi dea Amerika au fia atua i matonga. Siria ma le fastfood walu afe tangata tonga o loo au maui a Amerika e fua i le tusi ngā ingoa muri na whai e le rua afe 20. Ma e leo ta ua se whaamtalanga me le ofisa o le pāle mia o tonga e tusa o le whai unga ua whaia ale malo tele. Tala nara Radio Samoa mo le negi aso, soifua. Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, this guy, his pain went away as soon as he rubbed him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Imata au po pe yo le vaita mai no whana au po ngaluengo. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au putau fe malanga inga, e awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau, o le alii o le while mu. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitau sanga o le whasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatuna ina o porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi lona winga moni. O le mea lofa fetu whai, o le nganga moni leo na Krisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le tua e fua e mai lona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima te sema, whangate le asus e fulu maleipo te sema. O le awhata unu ure se I le asus e fulu maleipo te sema le porkalame o le malu o le tae ao. Ona nei tau vanga o langolawina ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Beta Drive Doctors I le tau langa whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui pui o le whana witi, o tuipui pui la COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Ia, o te whiwhia lava I le nganga whaawhitai ma le whaangai e tia.
toi whaatalofa mo whaalofa ia te oe ma whaafiloa I foi e le whaua wina o le tautua le siu fonga o Samoa tau walunga atu waile au ranga foi le tō whaia fonga mua. Ia po le whatelega foi a seu manu Francis Ione I le nei aso ia ai whaaftai le tua le foi o tātou toi lau lua whesila whai I luma o le tua. Ia o luma foi o le nuu ai le o tua o le nuu. Pu e o manu ai le o pu e o mala. Sa au whaala le lei le tua I lo wanga le lei. Tai mai le soifua o lo atu nuu. Ia whapea foi le au ona nei. Ia maise foi se tasi o whale tua o le whafonga o le polakalame o le malu I whale. Whale tua ia e mele palamo ia se taimi whaatalofa alo ia foi. Ia ma tātou se atu ai le tātou polakalame. Ai whabalo le soifua manuia I le loa ma le poto Samoa I ona tulanga whalupe, tulanga mau puepue. Ia, a wale ta whatolu o le tātou wānu dofo. Pa ia mamamalu wha le tunu, pa ia mamamalu wha le malo, ia ai mawalunga se vi inga le atua matua le tu. Ia te utou le au whai ngā luenga tutofi ma le pai sina o le ngā luenga a le atua. Ia, I le a inga sa le vi. Ta alofa lava, malo le soifua manuia, le a taua sa vea, le ulua I rii, pesta ta ma le langi se yuli, Al Harrington tu manavau la vea, pata alofa ia te oe, ta mamtina matua alo maia, awae tau te fia tele, tau te wha longo. Ia, po fea e angi I aile matangi o le polakalame. Awa o outou, e kere kou se lengi ngai sefe, ai fia mahala malama. Pe wha pe I ona whaalu I le whaatawina o se fale. Whatalofa ia te oe te mamaltina matua. I le nei fo I awa huli o le o ngā tutonu ngā le mu o le vai aso le nei. Aso lulu, aso sefulu ma le fitu o le masina o te sema, lua awhi lua sefulu ma le lima. E leo tue mamau, ai o so marikilisi mas, ai ala se fale fau. O se mea lo fasili lea mo le ainga. Ia, awalu tū tauti ngā I le teimi no tō malanga mai le awhi se lau fitu sefulu, the 70s se yo mai le teimi le nei, wa malo lo retire, malo lo manu malo. Patalofa le fonga le tātou polakalame e mele palamo, malo le soifua manuia, aftai le tua o lo moa pēr lo soifua ma wawa yatu sulu o le tino, o e la le lei, ia e moise fo o le tomai banga waa, e le mana malama tele, I le mata upu, o le whenga iai ma whale tupe, ia mata wā moa mai ia se awanoa, e au mai ai le meo le pre-approval, mo se ainga ro whaatalitali mai, ia mo se whaamrianga wā se whale mo le ainga le nei tau sanga. Talo whalawa malo le soifua manuia. Ia, talo whatfoi lau a fionga la ia tau savea le nei a fiafi, ia, malo la wafoi le soifua manuia I lau a fionga, ia, malo foi le na lua malosi a le ai, mai aso le ai te la le lei mai lava o mānai a mai foi ia le nei a fiafi e whatalo whatfoi I le mamalu le atunu o whaafonga mai le nei a fiafi. O au na le atua ma whale tua I o te mama tina ia e mai se foi whanau o lewa. Tui te titu ua umaonga ia, ma lo lava le soifua manuia. Ia, ma lo fo I a te oe le wha malosi mai le tāpol kalame wa o te iloa. Ia lo toi umi fo I o na taola ia le I se malo longa pupu. Ia, a wā aso malo lo. Malo langa lue malo fo le tauata. I nā mai le nāwa yaso ua tuna I atu. Ia mai se fo I nisi o lo wala aua tupea ma fesili e fia mana malama atili I le tāmata upu. Ia, whapte tele lava sa vea mo le tulanga. Bisi lava le neva yaso leading up to Christmas obviously. E iana I ainga len tom whai e finalize uma ia lato whale momoa lato their first home. So 2 of our families. We've finally finalized their new homes. So one is settling this week and one is settling early in the new year. So, o yei lava nei ainga lekam whai lava push the last minute to make sure everything is tied up before Christmas. O lea bisi lava tato. Malo, can you imagine? Pe a e whaalongoina le langona le nāma, fua lea. O le atarkilisi masi I hand over lo maliki wa uma le settlement date ai tu watu lo maliki ile a ao le tamama le tina ua tau nuu mea uma ma ua uma na wha mai ia le tulanga le fale le na le ki le na o le asa le ngona.
ta ole leila walau sau noanga lea sa vea isi ainga le they're settling this week, so it's been a long journey ia ole excitement nga pe o week kai manga ia la matou faikilisi masi le matou fale ia o se mea ua matua oval fifia i ole loto ia it's very rewarding for imota ita ia kuna ua lewa na matou ngā lulu e manai ainga ia, so it's faa fia lava le loto wa tau nuu le faa moi and it's been a journey, so matua oval fia masalo pe ke ua kolungi fale fangu champagne to ina kaka e sami ele fai fo pero ko inga vele lo makua vai o le skama kiki ai kupe ale o ka fanga ule le nga saunge i sau ele fa su ino le fale mele fangu champagne nga si kaka e le ulu le di tala mali e tatou te sua i fo ima fa pena ya ile me le nganga fifi o le mita fa ya o nai te mam tina matua la se malolonga mo oi le Christmas mo le tausanga fo e umina faise break. Yeah, man, it's a little silly. We're hoping to finish up this Friday. Other than a few urgent stuff, maybe malolomo luva yaso. So if I sin kinga kafaula ko we say facing malolo. On the to e foi le tausanga fo sa uni le awale. Le tausanga fo mo na tulanga ese ma fufuanga fo ye, so hopefully 2 weeks off. Malo ta ua tele, and you deserve it too. Ia matato uma awai umange yola ufinga luenga kafau. Ia ai te whalongolongo mai ia lo ufaso e sa tu lunga letio. Ia so malo Lord Christmas mo le tausanga fo. Ia ai lele ise me le ngai le whaonga lele o le taimi fo ia whaua wai le tautua i le atunu. Wa telefo i le tausanga o malanga o maliu o whai poiponga. O le usu ia o le fono, o le tu o le malo, ia mamau wha lave o whai ngā sao whai. Ia ai le leifo i lea se i whai isi na taimi. Ia se i whaalongolongo i pēr lea tunu o ka pisa o kua i lava. Mai i le telo tausanga o enga lua i le nei ngā luenga. Ai mese lai te tono o le tātou community. Ese mai Samoa o te lofo i te sosoni fo i isi tangata atu moto o le Pasifika ma nisi fo i tangata papalangi tangata lau tele lavo le atunu ua fia ni a inga ua efe sosoni i le whatau wina o le ulua i fale momua first time home buyers matua taua te le fsili wa masalo o le autu le o le tapo kalame. Ona extend atu le yits tu langa le investment property po le home renovations. Mai le ia te sema le tausanga le o te nei up to now. This is specifically na o tangata atumotu. O Samoa, Fiki, Tonga, so this is within Lalotonga. E se fulu valu ia ainga. So it's full valu nei ainga o mato sosoani e whaatau lato fale mo, so this is first home buyers only, just for our Pacific people. So mai le se fulu valu la leo ainga ia, e se fulu lima, e se fulu ono, ke pāna se fulu ono o Samoa. Ia, na o le tō lua le iei le ieisi atumotu, so matua fia lota matua faa fia ina ona. They are compared to the previous year. And na ole fitu ia first home buyers tātou tangata Samoa. Ia mātou lava ia na ofsosoni ia ma le mātou company. So from ile fitu ile tausanga end 2024 and mata mai a te sema ile last year sa ia o mai a te sema nei. Se fulu valu ia ainga tātou lava Pasifika. O le matua ai tumulo te whiwhia wa a matana tātou titilo atua wa a matana me ile stats fo ile e lalo lava le numela le whai numela o tātou Pasifika e o ninga whale, so it's been a very rewarding year. Malo, tā ua tele le whalongolongo atu no winga o le si tanga o siri atu le lua se lau ma le lua se lau 5% ia le tulanga mawalunga ua ausia. Mai nei la first home buyers. Tangata ia mo le teimu mo whatawina ia o latou whale mua.
O le ale e valisi o se tupe e te iloa tu sa o le tau lea na a ngai uma ia le tau o fale ia mo tangata ia o whatau mo la tau fale for the first time. Sa ua tele fo ile sili ona ile itsungla le sfulu valu ainga ia o le range lava e te lelo na range e amata mai le fitu sa lau tolu sfulu le tau pito i maulalo. E o atu le tasi malaiva 1.9 million. Wow. So e te lela le range, and I guess o le malu si anga fo ilea e wha malu si e malu le tunu o. E mawhai lava e tātou na wha tino ia tūlanga. O le toa tasi pe toa lua borrowers, in some cases e toa wha, toa lima ia la tau ia watu wha tasi ia o na mawaile o le wha tino ina o lea. So the range is from 730 up to 1.9 million. Ia, o lona winga la e te tilo i le tolu potu moe, au o loa la e le tasi te si maleiva miliona ta laua e tilo i se fale tele. Po o se location fo i taungata. Yeah, it's a tele ona only 1.9 million na lea o si ainga whaataula to fale i Central Auckland. So, behila o lau saunoanga ona whaiasina saunata o le tūlanga lea. Ia, ai mawhai lava, mawhai le isi atu motu ona whai. Ia, whaamalo sia lava le mamalu le tunu o whaalonglongom whaafonga mai le nei a whiawhi. E whiu me whai e tātou na whaatino, pe a yese tātou plan, pe a yese tātou matati o whiati tilo iai, e mawhai ona tātou au sia lava ia tūlanga. I le nei la tau sanga atoa, o le ase tūlanga maua lunga lava o ave iai lau whaamumua, ma pei o se matati a siri lea na tā ua wa e au si e le nei tau sanga. I guess po mo ta itsa ia lo ta itsa nau le ai maise lava ia tātou ai ngā Samoa ia le tātou community a tātou lava ia. O le, I guess for me, wo te tupe wo iei se wha moe moe. Wo pe wo toe ola mai le wha moe moe le mamalu le tunu ua mea wo iei se, there's hope. Na, wo iei le lato hope, I can buy. E mawhai lai mātou na wha tino le tūlanga, so the biggest thing for me is we've given some hope. I nai wai e whio lolo lava nei a inga no mai ia te au ma le mātou company, wa umana ngā lulu e maisi foi a waenga na sosoani ai. Yeah. And it's almost like, wa whainga tātele mo le waenga, ia no na ia tuale, ia pe wa tau lusi ei le wha moe moe e. Yeah. E mawhaienga whai le tūlanga pe le ai, so for me, o le te le lava o lo te tilotu wa iei le wha moe moe. And also wa iei se ava noe mawhai e ona fasili wapo iei si taimi pe o te langona pe e mata mumuli e le mamalu le tunu e fasili. Yeah. Pe e mata mumuli e fasili e ke uvo fasili ako wha pe aika ke leilo se mea. But I guess so we try our best. I try to make sure o te tangwhai e wha malamalama ina ia malamalama leile malu le tunu, because I know o tātou tangata Samoa, e malolosi e ngā lulue. Ia. Iei le malamalama anga ia la tō le me tatauna whai. I've got confidence e mawhai lava o na work alongside ia mātou. So there's hope, mo le mamalu le tunu, o e tua iei fo i lava noa e mawhai e they feel at ease. Pe wa tau te eile matamuli le fasili pe a yese me fie malamalama ai. Ia, tā ua tele awa, pe o le aunga le o le malanga e se mai o tātou i le tele o tausanga o mawai. Whamai, e o sua se lo mana i o le whanau, bale ainga. E o mai e wha o onga tamaiti. Ai pe o le sini au tū a le muli matawa lunga i ai. O le iai o le whale, o nisi fo i tangata. E whai i le o ngā tonu a mata o na manuia mai a o ngā le whanau malato o ngā ruenga. E ona whai vole o le tala le whamau a mata tātou se e se mai i le awala na po le moe mitinga na malanga mai ai i New Zealand. O lea la o te mau atu, e whawhitai o le nā o lo iai le wha moe mai e mawhai na whai pe a whaapea. E iai le loto, le mauto ngā lue whaatasi ai. Au whaafoka mai le mbalo le tātou tonu ui lau sila mai moa. Mawai ane,
ile ata la le tele o le faletua ia emele le telefoni le na lo iai o lo fitu valu tolu fitu valu fa valu o lo fitu valu tolu fitu valu fa valu o te mi foi nei o matua o le a mo wai le ava no e malo lo fa tasi matal noa le ava no le leifo le na o emele mfai ona so ta iai i le latou i langa telefoni le na o lo fitu valu tolu fitu valu fa valu o ole ase what sort of advice can you give someone for that is considering buy a home in the new year ole ale tuainga fautuanga le te manatu te tau na faile tangata le o lo iaila na fuafanga ole a whaatau se fale fau mo le teimi mua i le tausanga fau lua whelua sifuru maleono se teimi le e whai e lea fuafanga. Ja, taua telefoi le sili le ia tau sabea. Pea lena e sau noa i le melo le na tatou malanga uma mai lava i ni sila nei o le suenga o selu manai. And I guess o le mea taua lava i toi wha manatu lea tūlanga. Yeah. Because if we know why, po le ale mafuanga la o le a se manatu i whaatau se fale. Ia pei lava o lau saunoanga ia o tatou umana o mai e suelu lumanai. And afa pe ye le tatou fale ye pe wo ye foi se security wo ye se ma fana ye se me e fa mautu ye tatou ya lo ma fa na ma tu ai me se foi inga e fai mai. So I think for me afa pe o ye se manatu tilo ye ma na ya lava le to e fa mautu le le po le ale ma fo anga le mana o ye fa tau and yo lisi me ya will fa tali you can't just think about it. Wa ale ai foi se tatou ngaluenga fai ai pe ala tala le tuspai ole mo fa tu ale se ngaluenga ia e matua le ai lava sonaonga e ma nei lava le pisa have a plan mana na o ia e olona winga ia tatou na yesi na action foi nga le tu ia e fa tino ai le tulanga so ole fa tino ina la le pe le sonaonga savea ole ahoi. Yes, if silly vilmai, I'm more than happy if malama le tulanga. So imagine if you look forward to te sema le lua fe luas ful maleon. If you cast your mind forward to le te sema le taimile nei le tausanga fo, to look back to January 2026. Well, ase me o e fia va ai e sui le tulanga. What would you like to shift? Ia o mea lava ia, mata lava i le whiriwhiringa. Umalola le tatou whiriwhiringa. Ia ona olo le tūlanga le whatino. So my advice, se me fia malamala mai, we need to put paper and pen together. Ia, ma whaatala noa loa. Ia manoa e whaatala noa i le tūlanga. What would you like to see at the end of 2026? In relation to se whaatinoina o se fale, ia ona whaile o se tatou plan pe whapea ona whaatino le tūlanga. So at the moment we've got some families that we're working with I le tūlanga, pe whawhewhea ona whaatino le tūlanga within 6 to 12 months. O tūlanga ia whapea, so le advice, mata, mana ia whaatara noa, then na tūla ia ma se whaatinoina pe whawhewea na whaatinoina. That's where I come in. Malo, whawhetaita ua te lele nā whautuanga mō le whawhangafonga mai a le tātou watunu. Looking forward to sharing lunch or breakfast with you tomorrow and the team. Whawhetaita lele nā whaaloalo. Ai, awatu ia le nei awanoa. E mai a whaamandui ai fōri kirisi masi ma le tausanga fōu e le ngata I lau lava a inga e mai se fōi o pā anga tō tino sa au tō ngā lulu e le nei tausanga tō manisi fōi o a inga sa e fso soani ai o le tō se fulu ma le tō walu lea ua whaamandui aina bal whaaluar Ia whaaptai le lava le ato o mo le nei fōi awanoa e se le mana i o nei awanoa whaaptai fōi lau au nanga ia whaapea fōi le radio Samoa mo awanoa i le au maua Mātou te le manatu whaatau wai nei amanoa o iei le amanoa e fsosoani ai ma wha malama le mamalu le tunu e avatu fo I le nei whaafitai I le mamalu le tunu mo le tau whaatua tuaina o lau au nanga. Ona
when it comes to money, e whaingatā lava ia tātou uma lava ona avatu ia tatulanga pe disclose ia tātou information. O le tūlanga le whaatai atu i tele lava i te māmatina o le mamalo le atunu i loto whaatu atuina o lau o unanga ma le mātou company ia maule nei kirisimasi ia matua whaamanuia le atua i le mamalo le atunu o whaafamfonga mai ia maua ni malo longa file mo ia tātou look forward for i le lua se le tausanga fau le lua se fulu ma le ono ina ia tātou maua nisi whaamanuianga tele mai le atua ia maua tele lava ni whiwhianga man mea alofa mana i o le Kirismasi ia ai mantua pe ia awa nei tātou tāwhau tele e ngalo le li o le Kirismasi ia whaamanuia tele lava le nei a whiawhi ia tātou whelo i tai au le breakfast Ia, ma lo whafti tele i lau whionga le whaletua, le numero le nā a le whaletua ia e mele palamo. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ta ua le tele pe amo le awhanoa tau te whasota i ai. Ia, ma tala noa, ma whaasoa ai e winga i le porkalame, o le malu i whale. Whafti tele lava, tātou wheloa i le manuia o le anga le lei o le tua i le asoa tai au, ai whaasoi fua ia mo le teminei. Ia, soifua. Ia, soifua. Le nā, ua tāwalunga tuale tala noanga o le vaenga mua o le polakalame o le malu i whale, o le sa ilinga sa o au se whale mo le a inga i le whai unga. Nei tausanga ba le amatanga fo o le tausanga fau e mele palamo. I le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, whatalofa ma le anganga whaalalo, o lea o se e mai fo i leisi fofonga o le tātou polakalame o le malu i whale, le sunga ia Matt lua tua, ia mai le company pa o le whaalapu patonga Advice for Life, pa o le whautuanga mo oe e te manuia i lo o langa atoa. Whatalofa ma le whaalalo Matt, ma lo le soifo manuia? Ma lo soifo manuia, loa fionga sa vea, Whakalo whakulpa ia man mamalu e kungu, whafunga mai lenge fiafi ia, whaftai lava mo le apungoa. Whaftai le tua o te mai foi lo soifua, o ta whelo ai foi, ma oe le uso vātu mamalu mataulangi. Ia pau ai pale le suafa matai o le a inga po le tātu o tunu uli Matt. Le hai. Lo la. Ma mai lo. Vai aso ngai, ngai vai aso. Ole vai aso, vai asi pisi, ioi. Vai singa pisi, le pisi la tau ia, i ngā ruenga foi, ia ai mai se foi o whaalewe lave me tāpenanga, ole a inga la tau ia. Ia mō fuwhanga luan mo mau mō Samoa. Ia ai le so malo lo le Christmas break o te lo te malo lo i la Christmas. Ai toi foi mai la so ai. Malolola ia le tausanga fau. Toi fo i mai fo i le asu so ai. Solo apokalame. Pisi ke le o kaua. Io e. Ia, whapena. Nā mai lo vai aso ma, wa lua vai aso tā te le i whasoa ma talano. Saure rei. Ia lua vai aso, saure rei. Ia whea lolo o kau calm down le pisi ngisi, o kau slow down le kiki. Be o ma o sa ongi ngakai just to get ready for Christmas. I whapenga. But yeah, we'll go slow down. I have like another 3 appointments left in the Gagaifo for the Christmas break. Facing a malo for Luva aso, go for imai, go maka, go start again. I was just thinking of clients really many clients maybe umat pukalame le talanonge. Then masalo e fayanga le first meeting, but then the second meeting e fai le kausanga fo. Because you're on holiday, a lot of office staff or English staff, if I'm reports. Yeah. So, start afresh, rejuvenate. Yeah. Te maua le malosi ia ai. Mana tua lai ia isi tangata la, o la tau lau tau whanatanga, lata o le awha umba. E o isi tangata o lai nau. E tā ua tele. Ai sea lai tā ua i tele le wha. Le wha wau ma ia complete lo la le application a o le i whai le kilisimas. Wai te le lopo ame tupu kilisimas. Le lo la ame tupu sa o le lei ma ngai fisili sa vea.
Mo lava ne high level information only, le se advice, mga mea se advice, fili mai, lo ke fongi, e ka whelwa i a maka le 6-step process. E tā ua te le pia a mata le first step ma le second step. Man kua fo i le first step o le meeting, sometimes a mamau, me le mo fo i ka ngaka e mamau a pisi le traffic, e fai le first meeting ke le fongi. Ngai vawe al first meeting is just to find out information for the client, pe e se life insurance, pe le ai, o le koenga insurance mga mi ai, e inginga se ngase, makua, me whapenga, e vawe al first meeting. But then umalo the first meeting, if I sing a lever till you get to the second meeting, it may be 1 week, or sometimes 2 weeks, 3 weeks. It just depends. Busy kelele office ladies. It might take if I sing a umi ready to report. So menga ita ua, if I can get to my clients on the second meeting, I le makar krisimasi. It's very good because like Gaiao and Friday, I have some meetings, second meeting, to show them the report, show them the price, or le ale kau le life insurance, or le ale wing or life insurance. Man kua foi life insurance ko kongi, it's for the family. Ko kongi kupere ainga pe ako pusi malius fa love it. So that helps for swangi to pay everything, the funeral, education, and kuskupe to help the family if you maliu, if you pass away. So it's if I can get to the client and complete the second meeting before Christmas, because that means when we do the application, makalo application, I can give them or the mele is called the interim certificate or the wing or the interim cover. Ka pungi the insurance company during the break, and then they come back o sanga fo. Ele I mau se kongu, they have to go to the forma'i to get the notes me whapenga. But at least le ele interim certificate. So e kavala ko ke o kupus whaverave during the Christmas holidays. Ke o la ver ka vale ke o, something for city happens to them. They have the cover, a makar cover, even though ele mawar kongu, they still have the interim certificate. Menga e very taua to get to them to the second meeting if I can before the Christmas break, to give them that interim certificate. Taua tel. Mana ia, le taua le whaafonga mai. If it's not fully covered, but at least that's an interim. Pia le me volele o lae iai le whaiunga leo le a taunu iai ia le whamoemoe. A le kawa oe? Sa o le lei. O le ala le tā ua te leo le mele o matua le la o fo I meo holiday pays mo mea whapena e tele le mau other expenditures and expenses. Ai tā ua tele awane ingalo ia te oe ine I misia pe many o lau life insurance policy. That's tā ua. That's why very taua I sit down with them and whamakala properly show them the price, kele kau, then I'm happy to reduce down whale kikir cover. Because isi ka ngaka masangif maya o meti manghet cover kele nga, let's go with that one. Wale 6 months I will missy payments. So me taua, at least some cover's better than no cover, and it's okay to reduce the cover, because the main thing is if I go finga ko kongi, so ele missy payments, because ele pia missy pay mengi kasi lua missy lor kolu lapse lor cover ko maka all over again. Ele mo kingia the second time ke ele kaulia the second time, because ke umawa mai fo my insurance company, sorry boss. Yeah, if that's your fault because you shouldn't have missed the payment. So that's why yes, I understand the CDF that they kele ka lafu fa la is my share coming egisimasi. There's a lot of things happening, but very taua to make sure mo lor ko kongi pe so lor ping fiki po se kongi lo ngalwenga, make sure it's the same day e ko lor ku pe so ele misi pe mengi, because very taua to cover you ke ukupu se mea fa fo se ia oe ai misi pe mingi kolu ele se cover. So it's better to downsize the policy at least olai se cover mo oe I am fight the affordability to maintain ele pe many sa ole yes ole la le taua
Awa o ista ngata wa watu le tasi le policy e lua pe tolu ia policy life insurance cover. E mawhai una whai se mea whapena. Yes, e mawhai. You see, kangaka, when I go and see my clients, mga o cancel lako life insurance, wo leva nga whai le bank, a kōles fulkau sangare ko kongia life insurance. Mga o mi cancel a face life insurance for yao. And I always whamakala to them, le ai. Awa, because may mauku pe kongenga life insurance, whatever. Keep it. But I'm not me to do a top up. I can do a small top up of a second life insurance. So walo life insurance they all the bank I face life insurance for nga e mawhainga folding le price. Ai ele au nga face life insurance for ele mawhainga ko kongi mea. So it's very taua e mawhainga you can have 1, 2, 3, 5, 10 life insurance everywhere. Different companies, and so kupulo le meliu, then all those life insurance pay out to you ainga. So it's very taua. So yeah, you can have more than one. As long as, like I said, Makoria, as long as you can kokongi those life insurances, because Makoria every year alulunga le kikiko. Price goes up a little bit. Alu fo ilunga cover, but alu fo ilunga go. Say longa unless you level it. And when you level it, then it cool maulek le kau le alulunga le premium, it stays the same. So yeah, it's a very popular thing to do. Isi kangaka le mga mia ku all their eggs in one basket. Some people like to spread, their risk and have life insurance. Le si bank, le si life insurance, le si in company, and over their company for penga. So they like to spread their risk like that. Yeah, I'm fine. O lea le tā ua te le tangata, ia po ta ita fo lele, o le tei mua o ta apalai e mo se policy, ai tali eina, o lea le tā ua le mea le nā, to be accepted and, by the insurance provider that you actually are approved. Yeah. O le tā ua le mea lea, because makauria fo'i I'm the insurance advisor. O whaopele whaunganga le kasi le insurance company, 5 top insurance companies e whaunga au. So you've got Chubb, Asteron, AIA, Partners Life, my Fidelity. So I go to them and look at all the price that go in the cover and pick the best cover for my client. If it's the Gongofia one over here, I cover, then I go for this one. But afa mai le company le, sorry le ai wo kele ngase makua kele fale kong, sorry we can't do it. Then I try another company. Ya lo this company try approve loa o wingo le approve lo kaulia. So that means if you feel insurance company ya oi they can take on and approve your life insurance, polo medical insurance, se insurance. They can approve it. So it's a hua. So when I say to my clients, because they said, yes, Ioi, we can approve you, that means you are very special. That means you fit in their criteria. So, make sure the price, once we get the price right, if I might, yes, I'm happy with that price, keep that cover. I will misi by mengi, I will cancel the cover. It's very taua because we don't know what's going to happen tomorrow. Mai se ale kau sanga ngai Christmas. Kele kangaka e fioki. Kele kangaka e maua cancers. Kalau fai le si client of mine se li konganga is kamalo konganga o failanga life insurance uni. Ke ia vili mai a ule October for my sorry. Pe ngalo nga o fai a o le mai le o kingo. Kung shaki the application if I told you. Yeah, kasi shaki of oh sorry brother, you didn't tell me. So then I had to tell the insurance company, the insurance company go straight to the formai. To send the notes he forgot he forgot to tell me about it, giving a policy. And then, but get I was trying to ring him to sign the form for the form. I le kali mai, le email mai. But one rang a fale ke ofa mai langa also so now I have to go do the claim with the family. I kalu sia kalu sia mawasi kupe sia inga because o inga mo inga kaulia langa policy approve langa policy uni. But one mea. Or they disclose le mai lea until after.
Anga ka kaunga fa mai a uri gaming anga fair application. Ia, Matt, ia, le mai ngā lau kingo le awe fula au ia vai. Ai kalo whai ngā whakamala le I fa mai, ui le se mea. Then he rang me I October, fa mai, sorry, pe umanga o ngalunga whai kia uri mai I vai. So, hopefully, let's see what we can do. Ai fa fair pena fa bill se mai fo le discovering. Male trauma insurance. Yeah. If I inga pe mai fo, but ala vea let's say nga malius de le mai le ai ko ya. Ai fa mai fo mai nga maliu le mai fo. Then it's okay. Yeah. Penga fasioki se kangaka penga la ver ka vale yes okay fainga but not that mai wo levanga ilang kingo you know what I mean the pre-existing menga ta o melele insurance to tell the truth to be honest malo fa tele lava mat ole telefoni le na le sunga ya mat lo atua o lo fitu valu toluiva tasifitu tasifa o lo fitu valu toluiva tasifitu tasifa Wala au iai, ona maua leo le avandoa, wha malama tiri ai, ia le tāua tele o le iai, o le tātou insurance. Ia male me pui ai oe, ia au se wha lawe fo I tūlai mai, ala se me tango au iai le tina ma le whanau. Le me le au te whawe atu nei fo le iai. An overview of how the first home buyers of Pacific descent. Internet is so sorry the vitamin insurance of Ali. Yeah, kele kanga office rangi for example bea kauliela ko home loan ya emele or any other mortgage brokers they network mau. Then once their home is approved and they shift into their new fali. They're happy. Then they ring me to go and do the mortgage protection. That's part of that is life insurance, trauma, but the main one is mortgage insurance because le facing mortgage insurance. La vela go fa for se be mo se mai kinga inga like cancer and ele mafanga le 1 year or 2 years. Yeah. Le mafanga kongin bokesi. I bawal mail the bank bakwa sa wa ele ke the bank they just come and file the file. So mortgage insurance protection will pay out the mortgage amount every month when you're off work ele mafanga fangwenga. So that's a very tawa one, the mortgage protection. So yeah, I have a lot of customers from my mortgage people like Emele that bring to me bea kauliela ko first home buyers ma lo fa tele lava ini fu fuanga lo maulu kilisimasi Christmas fai mako Christmas I think at the beach this year and then just relax here you may whangau from Lalo and Australia and we just have a kongai relax and just enjoy the break ma lo fa tele lava Matt Luatua, my advice for life. So, certainly, life insurance, trauma, mortgage protection insurance. Ba isi lava vaenga pui ai lo soifua. Olu fitu, valu toluiva, tas fitu, tas fa. Looking forward to catching up with you for breakfast tomorrow, my brother. Tomorrow, yes. Look forward to it, Savia. Say lava. Yeah, avatu ia lava no e fa we ai fo ile Christmas le tausenga fo to some of your clients. Parents, families, and friends around that emasani tele malela auto maftanga. Ia male tu no fo lo fa fonga mai. Faftai lover, yeah. Wishing everybody a Merry Christmas and a safe Christmas and a very prosperous New Year. E moli atu faftai ma lo ilo to pa ia ma malu Samoa ilo to fa fonga ilo pokalame ilene yasu savea ma lo faftai ma lo sai ma lo tapuai. Manuele atu a tiute ma Faiva o leni aso ai that's fellow tai out for the breakfast. Look forward to it, brother. Yeah, we'll see you tomorrow, my brother. Yes. Take care. Yeah, fast for le sunga ya metsu lo atu lan telefoni de na te vala au yai ta ua tele le yai o insurance all lo fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa la tatu wo tale pese vai ye foi fo i mai fa wow
Le Polokalame o le Gagaifo Faiva, le manawa o ngā luenga, ia male tu ua fo i o a onga, ele nei aso lulu. Fire.
vai le tina whawhetai te le lau tau singa tinanga le nei sili o e no penina la o pese le nei ilo utama ua wha ilangi lana folauna le ngalo o e wha i walu to whaina tu whaatasi o mea umana lea tua lava na ia whaia ai nganu e ka le sia o ia tu ia i lopi inga lea tua e pule au au e mea uma lea tua e pule au au e mea uma o se ainga tupu ola ola ai ai Yesu se ainga ola fia fia fatu o se pese le mana mea omo omo onga ya o esia tu mau pe ai ta ua i le alofa omo 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 olanga ia avea ue fai ma au au na so o se tangata la tu i le musika tu whaatasi o mea umana lea tu alava na ia whaia ai nganu e ka le sia o ia tu ia i loki inga lea tu ai pule au au e mea uma lea tu ai pule au au e mea uma la upese le ai la Samoa lea tu e pule au na tangata lona wha avai pule au au lea tua o la upese le i le asosa o te lotu i le e whakasa manu re re wai a tali ama pei loa inga la pese le ai la Samoa le atunu e pule ai una tangata donna fa avai pule au au le atua tu fa atasi o mea umana le atua lava na ia whaia ai nganu e ka le sia o ia tu ia i lopi inga le atua e pule au au e mea uma le atua e pule au au e mea uma le atua e pule au au e mea uma mea uma E ale nā, i opu whaiwalu, ia male. Pule a waule tua i mea uma. E pule a oe pule te au pule i mea uma lalangi ma langi. Whatalofa ia te oe pe a whai whaato a ki mai lau upenga ta whailangi ia po o le siu whonga fo i o Samoa ta silima i watolu a mo. Ia, ta mam tina mātutua, o umana whatalofa tu le tāwhatolu le tātou vānu nofo. Ia, ai maise lava o tau ta mam tina mātutua o le tunu tu a sina i maota malawa, whale o tangata mātutua, ia, whapena fo i maota ngase. Whamalo, le tatalo whamalo fo i le tāpuai, i tiute ma Faiva o Samoa. Pea o ina nganga e le la, ia ai ala usu ma la seu ia le tunu, i ona tiute mo na Faiva lo Filipa.
O le so, le ua whaatau muawa le sa whalau o le atunu, e maise le pāle mene, o le malo tūto tasi o Samoa, ua whano fo i ata o malama, ia ma ua tātou tū si ui matoe, tilo ma tepa i tua, i le fo launga le atunu. Le toi aso nei moa, e pe o na iai le mau te whano ma le pāle mene o Samoa i le so. Ia ma whata ape e lo le pae inga lona. Sfun ma le malu, talu o na tūto tasi le tātou balo o Samoa. Isi sifo. Awa o la e pipi ia le sifo. Ina ia ese pa iai. E lo ai, ia le tapo inga fo ia nai o tātou uso le motu sae, ia o lo whaafonga ba iai tuile manua. Sua ma vai whanua fo mai tulangi, sa ole masale o mua ma le laundiu na sae lua. Ia whapea fo i tama le manua tele ma to o le whale ula, le la au na motasi, ma le nofa ma pū. Ia ma oe na whale anga fulu i le motu. Watalofa i o tātou ainga, tuile ma manua. Watalofa i fitiuta ma fitai o lo iailo ainga. Tangalo matua, pūpuali i, whapea fo i le fionga i le te o ma le tau i le ili ma le to tele o le tātou ainga manua. Alo le soifo manuia, malo fo i le tatalo, alo fo i le tapua i mamau mai, ia a o, iai fo i le nei a tunu, ma fai ai, a inga ma tina e, ia ma fai pēr le tautua, ai tau malele i lo tātou tunu. Fatalo fatu i le au malanga, alo tātou nuu mai salua fata. Le au malanga lea, na malanga mai, i le wala au lia o le pespesenga o le kilisimasi, na tali malo ai le sunga i le toina. Ia Reverend Elder Victor Powasi ma le whalitua ia Salome, a pēr fo i le mamalu o le kalesia, le pua sei i le pitanu ua mangele. Malo whaftai i tāpenanga uma, i lātou uma sa whailo lātou sao i matau. I lea fo i ngā yoinga, ua ato i eile se fulu ma le fitu tausanga. Talu o na whaipaanga whatasi ma le siufonga o Samoa ma le Radio Samoa. I le whaalawi loina o lātou pesepesenga o le Kirismasi, e whaatali ai le taunu umai o le pepe o le whaolatanga. O le au pepese, o le au sisiva, o le au whaafifia, ia o au televou, lea na lātou wala au lia. Whaaftai whamalo i lea lava fo'i ngā yo inga le lei o lo whaatino. A beautiful, wonderful and a unique event every year since 17 years ago. A partnership was formed between Radio Samoa, Samoa Multimedia Group, and Puasei e Whakasa in Mangele. Mori hei whaaftai lau sunga le toina, pale whaletua ia Salome, le mamalu o le nofo ato o le kalesia, ia moise fo i sui uma o le kalesia, e o lava i le tūpulanga te lavau, ma le whanau pele. Malo whai le Faiva. Whatalo whailunga o le tātou api o fōlinga, our Facebook page, whapea fo le tātou YouTube channel. Leo wawai atu mua fo i taunu mailunga, ia leuso ia ngalu vao lino, o le tapuita i o Rachel Sifa, patalo whalava malo so i fuamanuia, whawina tāni elu, o Erica whaumuina, whapea fo i ia le tama o le tānoa. Patalo whasi o tuafine ia Fortino Josefa, Erolini Josefa, o le tama o vai singano. Whapea fo i Foleni, ia ai maise le tātou tamamatua, ia masoe Tauli Josefa, ma le tātou tama, ia tui mawalunga Josefa, ma le whaletua. Alo le soifu manuia ma alo fo i le ono sai ma le lava papale, i le neitau sanga, o amea na whetuleni mai, o mai, ma whainga tā, ia o le whaalangolango lava i le tua malona mana, e ma whai o na pai atu, o lona au whaamalolo ma le au whaamawhanawhana. Ia, e o ai le nei mai tau. Ia, tātou te tāpena mo a Sofia o le Kirismasi ma le tausanga whau. Ia, ai le mawhai o na tau fia ai, le aminga le atua, e tau wala mai le maliu ma le oti, le usui o le whanua ma le tuu o le malo. Do telefo i a inga o lo o
La ngona ai le tangi I rama, ma le leo I rama, ia whapena fo I le loi mata malingi ma le loi fonga pa u. O e tangi mai ala, ina ia mafuta mai toe saulinga ma pe au wha mawai, ia, ofa lofa atu mo utau ma vantu fo I le a au wha mawhana whana o le tua, e whai mata I ala ma le nganga pa I o le tātou mata I sili li langi, wha mawhana whana I loto mawhatia. Whatalo whatu inisi ia wa ngai mai lunga, tufa le tātou pola kalabe, Lula and your Rome Lavatai, the family from Alaska. Whatalo for your tātou a inga umalava, ola ua anga I atu maso sola atu malalafi Alaska. Ia o talo le suanga tātou te tali e fo ai whatalo whatu tele ia a inga wome masane. E o fo le tamai tai pese la wiloa Miriama Samuelu ole aniva. Tasi lea pa anga tō tino le hatau sa vea ma le siu whango Samoa. Whatalo whatu ia ai mai se fo I leo fo lo whatu ma whaamni atu le Christmasi ma le tau singa fau. I loutou nofo ma mau mai ai I le nā fo I tete malulu ai kele le kupe. Ia le nā whatalo whatu ai lula ma ia Rome Lavatai. O sani simaile talo fali uso malo le soifo mluia mai ke loli le ataua o malepe male lola kel fonk e sau moors malo soifo mluia watching you from Sydney, Australia. Christina Tanwasa malo le soifo mluia watching you from Melbourne, Australia. Good boy talo fa good boy lima alo le soifo mluia Marcelina Brown talo fa lava Marcelina alo le soifo mluia pa pe fo I Colleen Toria. Pa talo fatu ya Tally's Pictures, malul se fo mbia, ya pa pe fo I Tally McFall, watching you from Seattle, Tacoma, Washington. Evo langa mai lau America le whanau o Donald Trump. O Faiva utuone, ya o le mātou te kariea ku ngei o Tara. O Isi Wolf, malul se fo mbia, aftai le mafuta mai, tufa le tātou pola kalambe. O le toi aso nai mua I le so I le mautofono ma le pāle mene o Samoa. Ia, e maria fo I mea na tupu mai ai. Ma na tua o le aso nafi na wha malo loa I le whongfte lai. Ia matuli I whafo ma le mauta I sito I no tu le epa. Loa sifu ma le whai tu la. Le umi o le whaasalanga. Ia o mangai anga lusfu le whai tu la. Tasi le aso, I le whaitau le nā I le wati ma le kālena. Peita I ane, o le whono I le aso, le afo ina toi usu o tuai le to ina. Ai le o malama le to ina whape, ai ana tuli I nafi, ma umai ana nafi I le luasful ma le whai tu la. Peita I ane. Ia, o lai whaitau le whongfte lai. E tu sai ma tu la whono tu mau na maunta, le afo I lai muli ta I lava. I le au wha I o I tū lai te tau wai o na tō e sea mai le maunta ona o le whaasalanga lea na whai ai lea so nafi. Ia, o uso tū la tū le epanei le tai au. E le a tō le luas fulma le wha I tū la o lona whaasalanga. Ia malaku lo se e iei loi o. Vai e tū lo I ai ma le whongfte lai. Ia, au sunga tū le kwa e makua kele a ai makua I e le usi kai ku la fonga le mauka. O le mea lea leu te whātua a te oe. Whātua whātanga oe, ona toe ulu whale mai I le maunta. Pe a toe lua se fulu minute I le sifulu ma le lua. Le ala la lea au te whātunu ina ai, o oe le toe ina matua le te itai o le itua ngai. E tu lai. Ia ma e tu ua lole me nei. Tu ua lole me nei. Vai mai kala ale fonte lai. Wa makwa e makua kele au overload so le fongo. Wa e sau fo ye to so sofa bai le bauta ma le pale mene o Samoa. La na. Ele umalo fa sala. Ya la walu sto le fa fo ale wa fa uma to i mal fon. Ya fa fa tai le fongo of the lai. Le mulmulitai e tu la fono tu mau le mauta
Ma ia whapena ona tausia ai le mamalu o le pale mene ma ana tu la fono tu mau. E whai atu e tu la iloa ma tu ua le mene. Le mau ta fono ma le pale mene. Ai tu e tu lunga tu le pam tu e tali mai whai mai. E ma whai aku langa whai aku sau kala. Mea mea ka mai kiki fo le mai. Patu i fo. Awal tala le nā le whongfte lai. O oe le toi ulu teia. O le tangata matua lava o lo whaatilo lau mea i ai po le ale tu ai ngā whaate i te inga o lo whaia. E le ngata o Samoa lo mai moa ma whaafafonga ma sila atu i mea lo tu lai mai tono le mauta whono ma le pale mene. A o le tupulanga lalo vaua foi. E sau se tai ao ma se malama ngai i o le mauta. Wa umana palau vale, ma lafo upu masua i le pare mia na nafi. Ai ata i li to ina, fo le le pe o le meo le selo ma le meo le me fua ia te ia. Fa lauli. So le, wa tumu le fua, mai le tu faua oi la wa mio le. O ala tu inga whateita inga i e whai e tangata nei o mai le teimi o le pula la ngoto le soifua, ma le matua, ma le mawhau. A o a whateita inga e whai masau mo lia mo le tūpulanga lalo vawa o Samoa. E ai le tai au, a nga i atu le mauta whono ma le pale mene o Samoa. Ma ta alo ai whapea i mawhau o tangata. Ya tau le upul na whamai. O e wa tumu oi le mo le papelo ma lo sheki. Sei tu lo al whafonga le tunu. Au te lo pala wale whapalangi il koinga. Ia le na, e le tau whai atu po le ale whaaliwina. Po le ale whaaliwina o le upole to ina le ana whai. Ai... O lai ave mai tangata fo i la tau te langolango ina ma tau muli le to ina. But I'm telling you that what I'm seeing and observing is a cognitive thinking declining. He's got nothing to lose anymore. Ua tūla lata ina mai alona taimi i le pale mene malana fo i ngā ruenga o le sui o le itu malo. Ai wha uma puka lava. Ua sopo le pule au i le pule po. Po ua sopo fo i le pule po i le pule au. A ua sopo fo i maletai i le ele. E manatu, ina ia lolo o mātu tangata i le mea o lo o mawhau iai. Male, mea e mana o e whai. Ele ilua. Ua pula la ngoto. Ua tūlata ina whasifo le la. I lana wholaunga. Ele no whai atu ai lau. Ele ua umana mai e lau. E lau vea i a tea. Nana umatu alu kilisi masi ma le tausanga fau. Tāma le longo. To ai usu mai le pāne mene. Tau teo mai ona utou sila le iai ini suwinga fau. Na outa watu ia te oi le lua afe lua sifurma le lima. Ole atu lai mai. Naua uma ona iai ia le tautonga. Ia ma le ultimatum. Wa watu iai e leisi to avalu lea. E fau na malangatu i tutonu mai ina ua uma le whainga pālonto le lua afe lua sifurma le lima. A whai lava la. O lava i le taunu unga ma le si ui o le paia inga lona sifurma le valu. A o lea lava e whaatau te ma si i le tā a le to ina lea. O nei loa le Samoa. De le popole, le popoi, le kea,
Le amana ia se mea tasi mo le atunu ai mai se tonu le mautofono ma le palemene. Wala uave iai, siri le malo lo, manu malo. La foa i le tofinga o le teitai o le malo. Inis tangata, malo lo, a o le i whaia se whai unga. Ale vaenga wha ufai. Ya ila ua uma malimonki. Wale taloa se fono. Wale mea leo te talanoa tua isi sui valu ia no mai. Yo. Wale toi taloa se fono. Wale toi lo tea le mata upu. A o lo o ala langa ma fe ei tangata. Ele ngata i sui whaipule lava i o le chapipi. Ai ua whapena fo i tangata sa lango i ai. Maua manatu tangata. A sole. Ole mea li ua pongi sa. Le mafau fau o le toina. Has he lost his mind or whatever? The cognitive thinking and capacity to think straight and having some common sense in what he says and what he does. It is in decline. Ia onde la ia le isi au wali ia wa isi au vale ia e tau mawhai e puni maufufi wha manu ngase. Mea le manuia ia o lo o whaia i le teimi. Muli. O mea ia e whaia le tangata fo lea. Na ia tātou ta māma tina mātutua fo lele. Ua pula la ngoto lo lātou soifua. Ma ua iai fo i le tūlanga na o ngase o le mawhau. Wa mata ai o na ngalo mea. Mangalo ai ia upu. Tau safia. Manongi le lei. La le tala lauri. O upu mata ngā ma le au le anga. Le liu mai ma le pale mia. I le fionga i le tupu fia. Ia whamuina o papo. Mai ele ngata. Ele tū ma le anga i whanua ma le anga nuu ma lo tūlanga māwulunga i lau fionga i le whamuina. A o oe fo i sa a vea ma au auna le tua. O le mea leo te talo atuai ua te tau ona toi papatiso le tau teitai. Ma toi wha ma mama wha i ila lona loto. Ioe, wa iei le matenga, wa i loa ma mau atu lava. O le asan na whai lava i whea. Lele ua wha e i whanua i a Faiva. O le whata maso ali inga. Nai le taioti o tai o tupu. Aia. O lea la vai wha le leva i a whapea. E matua matau tia. Ia. Ia la ua. Ua uma le fono. Ua uma le fono. Tā ua lunga. Mea uma o le pae inga lona sfulma le vana. Ai le se e ai i to tonu. Le wha longo foi i upu o le tatalo whai. Ia. Nā lo talo whātu iai. Ia a le nala ua mai a le saunoanga ma le tuleinga a le fionga le li pāre mia. Ma o le ata walunga ai be uma i le aso tai au. O se fola ma walunga o le whaalo alo o le o le fionga i le pale mia. Ta pena iai lona i tu malo maona a inga i fia. Wala ulia umai le mamalu o le pale mene ma le kapeneta. Wala ulia umai ma i latou i tusi wala ulia. Ai mai se foi. Foi mai le fionga le li pale mia.
Le fai to toa le nale ua te tala. Samoa poto poto po whea lava o iai. Ta tala le fai to toa. O malae ma maota o le malae tau ave filongia tau ave. Le malae e filongia. Ta tala le fai to toa mo Samoa uma. Ia. Te li whalonga i se teitai o se malo po se pale mia i le tele o tau sanga o mawai. Ua ta tala lona o lona fatu, o na lima ma ao, o lana tanga, pe titi pe tele. Ai o le amana ia, e le to e maua le taimi. E maua tupe, maua tau mafa, maua o loa ma mea whapena, a o le taimi. E le to e fo i mai. A watu la wha malo ma le whaftai le tapo inga le fionga le au malu le malo ma lan masiofu. Watu fo i le wha malo ma le whaftai. E le fono sui tofia. Tama ainga, ma le papa, ai mai se fo i lau fionga le li pale mia, ma le whaletua. Lau fionga le fong of the light, ma le sui fong of the light, a pea fo i sui pale mia. O min stau le kapeneta, a pea fo i min stau langolango. Ai mai se fo i le lai tu vai. O le tu a ngai, a pea fo i le mamalu o sui o sfola uma o le pale mene o Samoa. Ai a le tapo inga le whamasino sili. Le loia sili ma le mamalu o le itutino o le whamasinonga. Ali i matamaitai o le whamasinonga. Papea fo i le whamasinonga o whanua ma swafa le whionga le Palestine ma Palestine lango lango. Ai maise fo i le whionga i le stala ma le ofisa au tū whaululu iai le matanga luenga o whaamsinonga uma i le atunu. Le tawhatolu le nao i tūtaua ngai o le malo. Lau fionga le fonga te lei. Wha malo whai o le Faiva. Le tama le ainga le tai. Le whea ngainga tūtasi a tū mua ma pule. E pei ona tō ai le pule a nā whanua. Ai sunu i le ala fale, o le tala le lei, i mataniu whea ngai maleata. Malo le toa, awa no nisi foi, lātou te le whea se mei atu le epa. Lātou te le, whātū la i tu le epa, ma whaasino i ai le whai te toa. Le ala le nā, tā te mo o, pe ana iai te tono le maota se i whai sa na tala. A o se wha manuianga fo. A o se wha sifo fo i ma wha pe atu i le li i pānemia. Tō wha malia ia, ma malia le a whenoa lau o fionga i le pānemia. Tā lulu lima i le lofa ma le whea alofani ma le whea avatai. Ma whaamni atu le kewisi masi ma le tausanga fau i lau fionga whapea fau i lau tūlai mai. Awai o mai le taimi le nei. E le ma i maua se taimi o tūla epa e whai ai se upu whapea. La pau alea. E pepelo. E ngoi. E pio. E soli tūla fono soli whawai. What kind of leader do you think is going to behave like this ever since he lost the election how many times? Wana sila fia lelei. Awana ia sao noa lava iai. A fai. O le mea le mana o iei le tunu.
Le toi filifilia mai o au e vea ma te tai ma la u vaenga wha o whai. Ia pule o tau. Ola i o le mea na ave e lau tau panota, ma lau tau langalango. Po a au tau mea maua mai ai. O le loto e tinga. E fiu lava e whai atu. Le kirisi masi sole le aka. Christmas bells are ringing. Te ofo le le whaalongo i le kakangi o longo kangi o le kirisimasi. A le fe i le whai foi. O mauri i le ke whaimbo i le kaukau aku i o kua. Oa i lunga o meo ngiu i e kaukau aku ai i o meo polo i e o le kirisimasi. Ma mea kangi o le kirisimasi o le aingi fu o le ngiu. Me lau te ata i tele. I si tama leo e foi o kanata. E lele mea e lunga e whai mai. I tangata la tau te whaia tala leanga. I le toi ina. O le alau whi au e te puni ai fua le toi ina ia. Tula epa is a public figure and a public person. E tutu sa uma matangata. Leise e se senga. Ana manatu tuila epa e wha maua lunga le tūlanga o lona alo ia, ma le amana ia. O i nā fo i nā te awa wina i e te tau o na i awa ma wha maua lalo i luma o tangata. Alala bea lewa iei, o tau sisila iei. Le kea i le atunu, le awa i le atunu, e o lava i le fono mamalu ma le fono maawalunga le atunu, ua whaapena. Have you seen the many changes in his behavior? It has become a pattern and a trend that is so ugly. Anyway, mele nā, leo tilo nei, ia e tate lofala, ia e. Nere ngata le po i o le tu malo tu lau. O nā i o nā alo malona ainga tu lau. O ngafa sili langi, mani langi ni nili, ma langi sisili, tu lau. It is tuila epa own doing that led to his fate and led to his downfall. Yeah? You know, ele se le tala le tusi. You know, ele se le tala le tusi. Pe mai loia, ele fa mole le fong of the light. Sei fai a kwasa o kala lea. Ai le fa pe mai lau fionga le fong of the light. Tō whamalie lau fionga. O le pule o le Malta, ma le pule o le tausamanga. Ma le pule o le palemene. A pe amalia mai. Le fa pe fai sang tala. Ai sei fa pe. Fa mole lau fionga le fong of the light. Te amaisi na 5 sekone se fai ai. Se fato o senga ma se fa sifo. Ma se fa maulo longa i luma o lau fionga. Ma o to o tuli atu, ma o wifo atu i lau fionga. Awe mai ua le leila walu mako fale. Fai la kou mea la wat. Ia maalu. Ole matua i maari e lava o nei mea tupu mai. Ia, mea o te whai atu ai, talie le tupulanga. Ia, ai wha maari e lava li i ele mea. Ole vanga tonu ale tauna o i le whale i tufu lea lau kamale o ka ngaka le masanga whai. Kamale au brownies. Rau whai mea maari o Canada, o limongi,
Ia, whapena fo ima papa stui. Ole makua fomua. E ka ilo iaga. Ia pe kelo masu meo pe kukusa male kokolu le pe a whaise lako. Pe ole vaenga fo le the three stewages e po le ole auru kakangi. Malo, polonga le upena unasa. A talo fatu malo le soifo manuia. O si o longa, talo falava. E ri kai lo salamo. O nge pukangesa, nga ai le bukia ko sau kangi mawhako e se ile atua. Kala na e watu wani wha malo le tātou whunga whatelai. Ona o le toa, ma le toa o ana whaiunga. Whai le whaiunga, ma le fefe, ma le fefe, ma le toe. Malama lama i tu la fono. O mea wa umana whātā oto, sa soli mua ista ngata ile, teimi watua nai. E whapena fo i ona whaia, i isi tangata ia. Whapena fo i le whamsinonga. The president has been sent. What has happened to other criminal crimes and other activities, criminal behavior, is already set. The president has been set. Ia e muri ta i fo i a whai unga, a whamsinonga, i nā fo i vaenga. Ia, no mai leo tala le me lea. Awa, o lesi me le u te loe na whaali i ei papastui. Ina ua a fia i le launga a le fionga, a le pāne mia le mata utia, o le to e malu o Samoa, i le puinga mai i whala au whaasaina manakoti. Drugs, whala au whaasaina ma le aisa, o mea ia ua masaa i le toto. This is blood money. O le toto, o le tupe. Mai nā koti ma whala au whaasaina. O mai ona whata oto, ma whai o le loia sili. Tā pena mai se tū la whano. Ua outalia ina, le whaatino ina, o le suesu enga whaapitoa, o tino, o le toto. O suiu su whono uma o le panemene. Ia lewe mai tulepa. O inga la mua test la ko. Mua compulsory random drug test la to. Mela au te lole i tai fui tulepa. Mela la mua ka kui ka kou, ka su e ka kou. Ea. Lauri a maka mai lau ka pengeka. Ko kiki afa pe mai. Ne ai ave ko kula fongo ngai e ki ai se mea. Ele ka ku ia mako. De ala tatu was ili la Milton. Le auto sila o lua lo ia leo. Sinia o leo o fa malolo. Fa maunia le solio le tulafono a o avea o ni ali malu o le malo. Ile ova o le tango fia o le maluana. O le ova o le tango fia o le ava malus. Lua ta mai tai. Se fulu ma le valu i la tou. A fai lau i la tou ia se fulu ma le valu. E tai to fia ia meo tangata i lalo ifo i la tou le to se fulu valu lea. O le ausela. Ausela. O le leo meta o le ausela. You know, people that go and sell, when you're given a certain amount of little plastic bags of cocaine or meth, you know, la ia le sela. Whātau savani fo lea i le maketi, le taulanga, o whea lava, o lunga o le pasi, o te tonu o wharekalapu. Sao se mea. Whale o loa.
E wheiloa i ai. O taa vale. Sāwa vali tangata. Ma wā mata foi. O nā awhia ai le loto i whale. O pūlenga mamalua li i mo whai pule. Nea lau sau no foi lauri. Le fionga le li pāle mia. Wata pena. Toi wha malusia le tu la fono le Village Fono Act. Awhi iwa se lau iwa se furu. Ina ia. Fesoso ni mai pulenga mamalua li i mo whai pule. Ina ia tinei ai matao fiofia. Le solo faafi ole aisa. Na koti. Cocaine. Le pauta. Fala au faasaina fa perfo i le maluana. Tau fi ai ma le taunu umai o a upenga malo losi e fa ngai le taua. Ile ma faio na lai seneina. Ma umia e so stangata i Samoa. These are weapons of war that shouldn't be allowed to enter Samoa and be registered to any persons. Ta ua le mea nā le wanga iai ia le tātou malo. Si uta ropati tulijatu ta alfalava o solonga o po o siolonga ta alfalava malo le soifo mluia. Yana na afo ino no malonga ai mukianga kwangesa koe ko kuriloa ya nepu ma fato ese le tua ma ua fai le tua ua ia salamo. Polonga le upena unasa, talofa Peter and Eliko, watching you severe. Western Park Village in Ranui. Atalofatu malorso ifumbuia. O generity enima kalikaki. Ai ava. Watching you from Seattle, Washington. Malolava li le soifumbuia. Mruia le Christmasi maritausang fau. AJ Tawa Itua, Loli Mesepa Selau Channing. Fatalo fatu lau fionga Loli. Ya, fapea fo ile tina matua o le tātou ainga i ina i mangele. Alo le soifua manuia fo ile Krismasi ma le tausanga fau. Ma le whamboe o le a tātou wheiloa i ile aso. Se fulu ma le valu o le masino iulai. Aso se fulu ma le valu o le masino iulai e pa ule na i le aso sa. Ma le aso sa fo i le na mua mua. O le a fatino ai le lotu talo sanga. A le a fionga le konsula o le tatou malo o Samoa. Fatasi ai ma le lango mai. O le maftanga so fatasi e fai fe au Samoa i au kilani nei. Ia e maise foi o le tātou fono faufautua a Samoa. Ma o le aso sfurma le valu foi lea. O le a fafonga i nai. Ia tō finga fau ma le laulau fau o le fono faufautua a Samoa. Ma watoa i ai i le tausanga fau. Le lua afe, lua sfurma le ono. Le lima se fulu ma le lua tausanga. Talu ona whaavae le fono tuai le nei a Samoa. O le fono faufautua. Asu vai uba iai le atunu. E militino uma ai le atunu. E le ai ni vaenga whaufai. Le ai ni mea whaapolokiki tonu i. Ai fe oe ai. O le ainga e tas. No political affiliation. It is just one big family celebrating 52 years since establishment back in 1984. Ala matua na le fono. Lima sfol ma lua tau sanga e le vai a safo. Mai, le safo lea
o te tulai ai mo le teimi muli muli. E whafo i atu le tofinga o le fofonga o le fono o le whailau tusi o le fono. Whafo i atu i to tonu o le li o lea e whai i ai le whilinga. A le tei fono fau, maona soa tau, maona malu au tafa, male nofo a to'o o sui e se fulu male tolu o le komiti whafoe leo wa uma o na fili tanganga a le fono fau tua a Samoa. Ioa. O ai o le a pale mai, o ai o le a tusi a au iai le komiti whafoe, ma ave iai le lalango ma le whaamanuia a le atunu o whaife au ma le ofisa o le konsula o le tāua le nā. E le oni tofinga e sapi ai ma sa ili ai ni vi inga o le tangata. Ai o le awanoa tāua e whai ai sida tautua wha le au mo le atunu ma le atua. Ala le nā e whātau ai i a te au. Le saunoanga le fionga le li pāle mia i le sōmala na whaamanuia. I whaululunga o mata ngā luenga le malo. Le au whai ngā luenga le malo. Public servants. O tau o mau e le fulia. O le pai tele leo le atunu e whai iai le tautua. Aua le whai a mo se vaenga whau whai. Pa o se pati whau whai. Ia whaia, ia le lei mole atunu, ai leo se vaenga whau whai. A ia vi ia ai le atua, pe a e mana tua le nā. O me ume te whaia o lo sila le atua. Ai whai mole manuia o tangata lau te le whai mole atunu. Remember, exactly what the Prime Minister said today in his statement to the public servants of Samoa. Do it for the people of Samoa. Do not do it or perform for any particular political party. Do it for God and do it for the people. Whai mo tangata. Maletua. Olai sila i tau bea nei whai. Leo o tau sila i le tele o le whaingatā ma le ngasu. I le ulua i tau no mai o le whātuatua i le atua Samoa o tasi le lua awhi lua sifuru ma le tasi. O lea, le ma whai na ngā lulu e whātasi ma tangata whai ngā luenga le malo, ma whaululunga le malo. Ai sea, o sili atu le whāsifuru tau sanga o i lalo le pule anga ale HRPP ma tulepa. Ua whaingatā o na mamotu, ua whaingatā o na mimilo, e whaingatā o na taofi. Old habits die hard, and they can't change. Ale mea lana, e sa oile tala laut. Whai mō tangata ma whai mō le atua, e mōa sona vi inga. Ai te whai alo mō le, se vaenga whau whai, ma se vaenga wha porkiki, ma se pati whau whai. Ona le tonu lo leo le me e a ngai i ai. Le fōlaunga le atunu. Ono ai, o tau nei, o lau whainga luenga le malo, o whaululunga, o matanga luenga. O tau ia o lo o uli ina le foi o le sā fōlau. Awa whea la o na whai. O a whea e malama lama ai, ma manino ai le tō wha. Ua uma le panota. Ua whaia inga isi kama. Ua koko nguko isi auri. E leo toi tu malo, tangata sa pule le malo, ilo lato waitau. Na whawhela ona utou la lango pe iai, ma wha lolongo iai. O to tongi o tau e tangata na. E ai. To tongi o tau e le malo o tula mai. It's the government of the day. You cannot serve two masters at one time. If not, e leong e tangata,
E leo nge tama mateine anga vaa Samoa. Tele tama whanau o Samoa. Wa umana o tawina ia tunu ui fafo. Wa umana wha a upenga ina ia nga vaa matomai ese fo i mai e whaile tautua i lea tunu. Alale me utua i no utua o ese. Wha vanga le no foa. Wa leva no utua sao whawhai ma wha lue ai. Ma wha mawhana le no foa. Ia se latu sisi e. E wha lue kasi ai ngā matu i lunga. Te tau manawa le no foa. Ta ua tele le nā. AJ, tau i tua. Moles i sanga polu tele, talo lava, watching you from Vegas, Nevada. Alole soi fuamanuia. Tasi lea pa anga tōtino, oka le tere o tau sanga. O muli tai mai pēr. Ia le sā o moles i sanga polu tele, mai Amerika. Ia tātou polo kalambe ala siu whango Samoa male i ataua. E le tele o nei tau sanga. Miti Soli, watching you from Palmdale in California. Talo falava. O tausili tuai malo. Tausili, wai kuai le kiki mai. O whensa e kia ia ongai. Fatalo fatu ia te oeluso. Alo le soifu mduia. Mareko lolelese, matamatatu, ia matapu ai mai i Hawaii. Aloha to all our friends and families, our fellow students at Brigham Young University, people that I danced and sang with and performed with at Polynesian Culture Center. Ia whapea fo i le tātou tina matua, anti whalawe afa masanga poe la ulu, ma le tua fine ia Yvonne. Ia whapea fo i le tamaitai o Ash Yvonne. Ia ma le tō tele o tātou ainga ono o iai. Kahuku. Kahuku Bay, la ie. Ia whapea nā fo i Haleiwa. Ia ma i lātou o lo o nonofo i Kane Oe. I lātou o lo nonofo i nā i Kuilima. Haleiwa. Ia ma le tō tele o lo o iai. Waianae, ma Kalihi. Tātou iei lai Kalihi. O le whatalo whatuai i le sunga le tō ina. Reverend Elder Tine Tali Ngafa. Ia whapea fo le whaletua ia moeawa. Le nofo alo ma le ainga lii. Ai maise ia le nofo ato o le ekalesia ma le pulenga. Le matanga aluenga e whakasa. Mai Kalihi i Hawaii. Atalo fatu. To reach Samoa talofa lo usopele fonti. Alo le soifua manuia. Ma alo le toa. Ma le whato toa fo i le dei. Tau sanga atoa o tātou tau whetuli. Tātou masani ni me le tau ai maa. Masani ni me le au pala au wale me le au whaiu pusa. Ia mai fo ia tātou. E le miribiria. E le miribiria ma le talia fo i ni vai. A kau ai maa mai kau ai maa fo iai. Awa la wali ia. E no fo i me o whale tioata. Le whai iai ia le ala ngā upu fo i lea. Whai mai tua olo. Aua e te tau ai maa pe a whai e te nofo i se whale tioata. Aisia. E kasi ale lu maa ina o oe. E le tangata e solo uma fo i lalo ki oaka o lo whale. O lo whale ki oaka. Stop throwing stones when you live in a glass house or a glass building. Because why? I can easily throw rocks at you and crack your whole building down. Alice Brown, Talofalava, Malole Soifomanria. Ja, whapea fo i carpet manned. O di carpet manned. Amere whapea mwela kumaloa fo i ka peka ana. Talofatu fonti, ja, le tama tourisi. Wala wi loa e le lalorangi atoa. Ja, e mai se fo i le tūlanga tā wotele. O lau fo i au unanga ma le tua. Alofa tele mo oe ma le faltua, le no whaalo ma le ainga. Ia whapea fo i se e kale sia pēa whai o e aru pē se loko soli.
A manui atua ia te oe le Kirisimasi ma le tausanga fau. Pa pia fo le tau solo fe ngai ma le Polokalame e tū manu ai le tū longolongo. Alo le tau atai. Ma alo le totoa. E le tū le ina o le tātou sa vali e maise. O le tātou wofatasi e momoli le tofa. Ale malo. Awal mea na le ue. Tātou te o e vava ai mea la wali i e whai. Tātou e mai tātou talanoa ai. Wai atu e le manui ai. Ai vava ai le si tū o lo manui ai le atunu ui mea i e whai. O le mea lana na e te tau o na tātou wō. E si i māwalunga i se fola māwalunga. E sila sila mi o iai le atunu. Ma tau muri muri ai. E apo wha murianga ia. O i tonu o lo whai e le upo le atunu. Ua tō le whale o tautai. Ma ua lau sa saa i Faiva. O le whainga malo. A wā Samoa. Oi la nisi o le ale o e tufi tau whao le manailea. Oi ale fia o e tufi tau whao le manailea. Le sengi lea ale atunu. O tau marmalama i le mena e ta o le sengi. Masani o na whaia e tama ainga. Ai maise lava fo i le sunga le nofo i le mali atoa. E alua i ai o le tele o tau sanga matala whaasolopito. A wae mamalu le tama i lona ainga. O le tama fo i malona ainga. O le ainga ma le latou tama. E pule le ainga i le tama. A o ina wha maria ina le tau wha. E se tama swafa po se tama ainga. Malia le loto. Ona o le tautua. Tua vai. Tautua upu. Tautua toto. Tautua. E le manosi. A wā le tama. A le ainga. Ona whapenafo i lea. Ona e se tō wha. I le tama ainga. Ai mai se le mali e toa i nā vai tau. Ona ia whaatonu ai lea o lana whanau. Manisi o na ainga. O e la malava. O a mea le lei. Mea ai, tonga, tupe. Mea fale, tonga. Tati e te tono le mauta. O i, o le a whai ai le whaaloalo o le tama ainga. O le tupu, le sunga le mari atoa. Lona fala na fola loa. Ma lona na foa. Vai loa. Ma lana upu e whaalongo i ei Samoa. O i, o le a tau i ai lona ainga. O le a whai ai le sengi a le mari atoa. Peise to tongi fo i lea o le anga le lei o le ainga i le latou tama. A pena se ba ai le whainga malo o iei nei. Tātou wō e tufi tau whao le manai o manuia ia o le asa sa mai. Lea wā mata. A wā mata atu i pensione a tangata mātua, a maise fo i o pensiona. A tangata i ai o lātou mana onga tu mau. Nā o le a whasolo ifo le Polokalame. I pepe fou o le a whanau mai e le na o le se lau i aso e whatinoi. E wha wau. Consistency and stability of pursuing happiness. And also what was promised to the people. O le mea na fola atu i tangata, leo le a whatino. A ea. Kalo whai. Si tātou o su e merikako kenge o ati. Paanga tō tino le si ufongo Samoa. Si whai se tātou tala. Po le ale tūlanga o lo o iai. Ia le au nanga a le Henderson Cars.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Leilo asumani faalitonu sabe o malole sumalie ilo wolanga ansoa aunga ayo mata bile o se fale mata anga be o se fa oleang ilo tama ita utila man
fatu Mafau to see la vai salai tua Mautino ele tapuni alu fai to toa It's a ile mataisi Oila upele ea So e fili tasi Filitasi ile tama futanga ianso taitasi Fia male manui sata Fusia Mafutanga mutusia Lau fatui mewatinga Be ama fau watu Ia oi ne tau salah Time until it love See no fire Boy I want to love in my own So natural My first see la vai today See Mautino ele tapuni alu fai toa It's ile mataisi Oila upele ea So e fili tasi About to say Look back before you leave my life Be sure before you close that door Before you roll those dice I want to bubble my own So manatu Mafau to see la vai talai Tia ia Mautino ele tapuni ale fai to toa It's only mataisi Oila upele ea So e fili tasi Samoa Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima ibatolu Amo Talo falava o le siufonga le neo Samoa le Radio Samoa Suamali ole ola Eya ilu itau ime uma Oto fotofona Filongi ai mafati hama Wala tamay fa amay vai
Alini o ulangona Fa'atua na iyo umana onga Nefili ele moe Tau fa'aleanga ilo ualofa ya oe Ta utino mai po oa ulepo ngai Lepo ngai umafuai Etu maulo ualofa Etu maulo ualofa Mo oe uangata O me sila ba oela tele Vika sa ili o lano lano tele Fainai mo ita O me sila ba oela tele Vika sa ili o lano lano tele Fainai mo ita Baby wife, what I feel for you. I really want to spend my whole life with you. No matter how hard life going on. For me and you should never be apart. People come and go cause they want something from us. They throw stone, why? They can't do what we done. All we have to do is to move on. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing his healing, protection, and strength. And they're saying about, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai matapause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai o na tato suisuina o nisi a wala i whare tupe e sese a tonu e whetau i matulanga o roolanga timinei. On mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam i le oruatasi o valutasi toluiva valutasi pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. O e whawhonga le tautua mo oia le siu whonga Samoa, le Radio Samoa, sulima i watolu a mo i au kilani mele i atau o savea se yuli, e le nei fo i o ngā tutonu o le vai aso le aso lulu, se fulu minute ua te aile tu lai ono, e whai makaraka ko pese, e whaala i ia mata o le aweta, vale leilunga o le ala tele, le teimi le nei, whatalo whatu i a te utou le mana vai o ngā luenga, e mai se fo i le ngā Gagaifo ai o Faiva o le atunuu, po whea lei tūlangi, o whea fo i le atunuu, le taimi ma le aso, whamalo i a te oi, tiu te ma Faiva sa, ala seu i ai le atunuu i le nei fo i tai awa na le la, polonga le upena unasa, whatalo whatu o lepa Malaysia, watching you severe from Sydney, Australia, whapea fo i le uso, Lau Papa Junior Timor from Alaska. Ma lole soi fuamanuia. Whapea fo i auto umalo mafuta mai lunga. Ole upenga ta whailangi le Facebook page. Whapea fo i ma le tato YouTube channel. Tufa le tato porkalama i nei mwhai fo i ona malama. Ia le totele. I mea olo o tato talanoa ma whasoa. Iai, whatalofa Alice Brown 2218. Alole soi fuamanuia.
I le saunoanga le fionga i le Minster o siu manga. Le Minster fou le na o vau matua. Va per fo i le ofisa o le va ai tau. Ai mai se o nisi o vaenga o ele o le atunu. Le fionga le trofa i le ngō matua ia Honourable Ale Vena Ale. Na saunoa iai i le fionga i le Minster. Va pea. O le tūla whono na whatuina e tūla e pai lona vaitau. Lea o lo o matua whese ta iai ia le tūlanga o nisi o whanua. O whanua whaa le anganu. Ai ua tau mawhai ina ia liliwina fo i lea a vea o ni whanua sa loto. Wa le mawhai ai o na whaia ni le stala o whanua nei. Mana tua fo i ia le tula fono o le LTRA lua whemba le valu. O se tasi le nao tula fono leo lo o anga i ai ia le fionga le Minster. Ina ia toi tilo ma vava ai i whanua. Ma ele o le siu manga. E pei ona whao ngā ina ai le Land Transferring Act. O la a silsila i mata upule na. Tusa o le tula fono lea o ele o lo whao ngā ina e New Zealand ma Australia. E ta o le torrent system. O le torrent system. O ele ia o lisi. Ai ua mawhai o na whai ai ia se le stala i lunga. And the transferring of ownership. Transferring of deeds o le whanua. O sui ato ai le tangata o na i le whanua. Lea la o tātou polonga ai nei, i le whai o lisi fo i lea. Ma au mai ai whanua whaaleanga nuu. E le stala. E whai ai lisi a tangata. Company. Tangata mai whafo. Ala whawheo na toi whai. Kua tasi lea tu la whono. Au te matua langolango ina le toi ave i tua ma whaasolo muli lea tu la whono. E lea te tau. Ona. Toi wha wau lona wha tino ina. Na whai al tu la whono lea. I le taimi na wha sa ai. E whale tupe te tele o le lalolangi. Ona toi ai tā lafu sa boa. Wha ngā i loa ma le tu la whono lea. I sponsor by the Asian Development Bank. Le whale tupe o Asia. Ina ia mawhai ai ona toe tau mawhai. Ona toe ai tā lafu mai Samoa. Wa ova atu ai tā lafu o Samoa. Wa sili atu ma le malu si anga e maasani ona o i ai le whaatanga ino ana ai tā lafu. Wha ngalo ma whanua o le atunu. Whanua whalenga nu. E mai e le stala malisi. A alu la le lisi o le tolu se fulu anga e le wha se fulu lima se fulu tausanga. Ua whau ngā tupulanga. Pe ua tolu fo ia ngā tupulanga. O le a inga e ona ia le whanua. Tau sa mo lea. E le to e pai ma songi iai. E o mātua lisi a ngā tupulanga ma lisi a ngā tupulanga. Ua whanautanga ta ese i lunga o le whanua ma le ele lea. Ua whaatuina ai whale te tele au whale piliki ma whale ua me ele ma whai ngatao na toe tala ese pe a whai. Ua uma le lisi ai o ese tangata pe tau ma whai le ainga toe manu ma lo ma au mai ma whaafo i mai le lisi. O lātou whanua. Au lesi fo i whale tonu le nātu la whono. O le ai se matai o le ainga po se sao e saini ai i le whanua lea. I le malienga lea. Ua nao o le Minster o ele. E saini ai le mea lea. E mua maua le tupe ale malo mai tangata i e lisi le whanua lea. Whato a mua, whato a mulimuli ave se tupe i le a inga e ona ia le whanua. Wautou si sila la ia i mena. Tele ia o mea. Na whai le vaitau o le toina lea. Lea ua o mai i le taimile nei. Mai ua masalo mia ai e le to tele o tangata.
Le toi fia papai o le toi ina. I le malosi anga whaaporikiki o le pawa ma to finga mawa lulunga e pei o le paramia. O le atunu. Ina ia tau mwhai una toi sila I mea ia. E alu ese ua matua o pū ma male pelepe ma masofa sofa le mea. Ai alu ese tonu lama. Pona le toi uina sa malosi anga e tas. Wana le toi ai to tonu o le li o e whai ai tonu. O le malo, wa le toe amana ia. E mea la le nao le tu lai mai nei, e whatau te e ai lava le toe ina. Ma whaia lava se mea, e so sofa ai le malo, whaapa le malo, wha leanga le malo. It's too late now. Yeah. It's too late to do anything again. O maila utala loa I le mata upu lea lo o maka uli ai bo blacklisted ai Samoa I malo Europa, Maleunia Europa. I la ufa longo ma le suenga I le so I le launga le minsta ma lana folosanga le fionga ya Honorable Finance Minister and also a Deputy Prime Minister, the Honorable Mulipola Anarosa Mulio Ale. Ole matanga wenga lea ole Samoa International Finance Authority, pole SIFA. O ila tōne yolo o whao maupopoina ia company mai atunu ui fafu. Ma lato se leni yolo tutongi e maua ia lato le sene whaipisi nisi ma le stala I to tonu o Samoa. But they are non-existent. They do not have offices in Samoa except SIFA and their registration. A tanga I lama sila iai I le whainga lea. Ele lei I leisi tu e mauai tupe lea tunu. A sila iai I pisi nisi ese mai atu nuu ese o le lalulangi atoa, tolu se fulu ma le tasi yafe. Company o lea ua uma ona le stala I tono Samoa maulo wha maumawina e le Samoa International Finance Authority po o le SIFA. O le aunga o le wha moimoe lea. Ina ia whaafangata ai o na maolulunga. Ni la fonga e totongi e company nei e tolu se fulu maletasi afe 31,000 companies, overseas companies that are registered in Samoa. Non-existent, no workers, no staff, no offices. Eleini offiso tangata nei, eleini o latu contact details, eleini tangata whaingaruenga. Wana o le pulenga o tupe whaavao malo. Nea o lo whaamawina o latu le stala. Tolu se lauta la Amerika. Ele stala ai le company. Tolu sfulma le tasi. Afe company. O lo le stala I tonu o Samoa. A whaatele la le tolu. Se lauta la Amerika le na. I le tolu sfulma le tasi. Afe. O company. O na mauai leo le tino I tupe. E iwa miliona. 5 se lau. A tolu se lau afe. Iwa miliona tolu se lau, onu se lau afe, le tupe. To e whaatele la le iwa miliona le na I le tolu ta la po le lua ta la le misfulu. Ai le na tata uo le evelisi o le tolu ta la awa e whaatolu ina, pe whaalua ina fo I ma le afa ia le tupe Amerika, le tala Amerika. Ona titilo la ile iai, ile lata I se tolu se fulu miliona ta la. Lea olo o iai I to tonu o le sifa I le taimi le nei.
La lana me le mwhai ona wha o ngā mai a nātu pe wā. O le aunga atoa, o le matanga luenga le o le sifa, o le wha mau popoina, o le stala o company ia mai atunu i whafo. E o mai e whaia lātou le stala. O lo talitonu le uni a Europa, o i lea ua alo whanga mai i ai, le tele o company ia mai atunu i whafo. Ai le na o le atu Europa, o lo o iai fo i ma company mai le atu Asia. Wapena fo i Amerika. O na titilo le iai, o le aunga ma le wha moe moe. Ina ia iai ni se le ni e wha nganga mo le promotion of sports. Ai maise lava, le ta'alonga la kapi ma le la kapiliki. O le fsiri la le tu lai mai. A whaila o lo iai pea le tele o ni tupe wha penei tono le sifa. O le tele o tupe o lo au mai le sifa, le o lai le la kapi ma isi ta'alonga le atunu. Ai pei o le la kapi uni ma le la kapiliki, o lo o lawi lo ai le lalulangi atoa. And the brand of SIFA is well promoted and exposed by rugby union and rugby league. Nala le mea le yona, ona vevesi le whaibai le uni tupe. Ai lena ta ua fo i lava. I le vai taimi o le anga i mai o fia me mala uli le lua whelua sifurma le tasi o lo ta uai. O sa iei tupe. Ai ona ua tuai, ona avatu, le talo sanga mai i le lakapi Samoa. Na le mawhai e o naru le tua fo le Northern Hemisphere Tour. Le tua sili nao na tā ua ale au lakapi. Le manu Samoa. E masani o na le toi fo i mai le tele o tama. O le tua le na le Northern Hemisphere. E wha manui na ai tangata umai e o le tua. Tolu sifuru mon tupu tangata. Tangata ta alo le manu Samoa. Aisea, a wafo yo i nā e maua ia lātou kon kalate. O manui ai o lātou ainga. Mau ese atu ai ma Samoa. Ai le ilofoi. Pe ua vava ai ia le afo i le sifa. I le tūlanga o le leo na wha ngā ina o tupe o avatu le lakapiuni. O ai lae te teifono le lakapiuni. Ma le lakapia Samoa, tu le epa. O le whaipolkiki. O le palemia. Ai sea, wa umi ai o na whata vale lea mata upu. Ma nofo ai le toina i to tonu o le lakapia Samoa. Tau te le whaalonga mai ea. Wa fia se fulu tausanga o pese atu ai lava i le nā mea. Ale ala o toi fio mai le li panemia. Ina ua lau manu ia le se lau 5 miliona e vai. Ia tonga fiti ma Samoa. Wa umalana saini tonga ia ma fiti. Wha mamulu le lātou vai ngā tupe e 5 miliona ale atunu. A o Samoa. Ele i saini le panemia. Na ave fo ia fio me. Te mai fio me tati e fo ile se estemi o whaitawat. Lea o toi o le whai ngā pānota whanati fo i mai ua pāle mia la auli. A watu fo i ala auli e saini. Lalta la lau. Lea ai. Sui a toa lava to whinga. O ese uma utou nai tono le pod. Wāto ai loa lea. Se taunu unga e o iai pe a toi fo i mai Australia. Le pūlenga Australia na wha matu umai ei le 5 miliona lea mo Samoa mo le isi 5 tausanga. O lana winga ta is 10 miliona i le tausanga ai wa lava matutoi le na wha soa. Se isa ili po le a le tō wha Australia. I le a afianga o le malo o Samoa. Ma tai o le malo Samoa.
e le whaasoasoaina ma le lufi-lufiina o le 5 miliona lea. O mai le teimi wa te tau ai, o na toe li liu le vai le mea na sawai. Tu le epa mautou uma ia, o le au fai poro kiki ma fai pule o le pare mene o lo se ei te tonu i. Toi fo i tia fau. Fo i le pale mene fai o tau tiute tau ave, na palota mai ai o tau e o tau tu malo. Tau te le sao fafai i sao fafai le pale mene. Tau te le o pule le malo, to e mai to e pule i mea ia o te tau na tu watu i a ao o tangata ma tama whanau o Samoa e a o ina e iai o lato wanga waa whaapi sinisi ai maise o le mana malama i le ta'alonga lakapi whaavao malo. A tinae le lakapi i to tonu o Samoa se i o iona tulu inga i nuu i tua. Nal me le fai. Mo leva na le to iai ia le performance unit fo lea e oa i tua i fai ia meo o lato wa onga. Ma tinae le lakapi i nuu i tua a wale tupulanga lalo vawa o lo tupua e. I lea i tu malo, ma lea i tu malo. La e o mai lava i le teimi le nei o lo ta a alo i lalo o niu. Malunga o le matawhanga, malunga o maa ma pai pai, ia le tele o au lo kapi. A nuu mafio anga mai tu malo. Aisea, there's no development. There's no performance unit anymore. There's no development of rugby skills among the young generations of the backward villages. Nuitua. Leini malai. Lelelei. Ona tāpena uni. La le tala e whai a autou umanei o Pelestene, o teitei whono, o iuni e tusa ma le tolu se fulmon tupu i a Samoa antoa. O e whai se tau whono. Mau tau ngā lulue ma so tau au whatasi o mai e tuli whafotangata nei. Whatea. Ai te ngā na whaalongo mai talinga o tangata nei. O lo whai atu Samoa ma tangata lau tele e o ese. Whamalolo, whamawai. Tā ua i o le mea na o le whamawai. Ai le o le tūlei o oe na tūlei le oe le lo le pūma le lua ke ni anga le maulolo. So it's best to resign rather than being pushed over the cliff and forced you out of Lakapi, Samoa. And then disaster strikes. Ile mata ngā. Me whanā le whai atu ei nei. E o ai tūlanga te tai. Ia. E o ai tūlanga te tai. O vaenga whau whai. Nā welo le ia petesa le tali le whetangi si atu o tangata. Ma tangata lango iai. E le toi fōi. Ia le chapi pi lona tūlanga alo ia ma le tāua loa sa iai. Aisea. Whawhia na whaia ina i le tele o palota, te tele ia e lua na te atu nei. Whaia ina i whainga palota laiti. Whaia ina i whamsinonga o tangi o palota. Toi tutu la i lunga mau utu uu, ma ale vena ale. Whamawai ma le chapipi toi o e whailato whainga palota laiti. Toi fo i mai i le mauta, le o i o, ai o loe la lango. I le whatu tua i le atua Samoa utas. Alale nā. Le ala uto e lote e fwoi mata upul ne o te ofo i le mātanga. Ma le māsiasi le taunu watu i Samoa. O tu si tala wha malo, ma le au whaasala lau wha malo. John Campbell nare ma le tōtele. Le 60 minutes wha pia fwoi. Ia le Polokalame, John Campbell of New Zealand.
E whai atu I tupe, mawasili atu I tupe. Where is the money? Where are millions of dollars? Aina lau malu ia e loa le lea e tu le epa. O lea o le ai ia se whaamianga lea. O le 5 miliona lea. These people are still holding on, hoping that part of this money can come direct from Australia into the pockets and the hands of Lakapi Samoa. Le finangalo o le fionga le li panmia. Au mai se memorandum of understanding, an MOU, a proposed MOU, ina ia whaatulanga ma whaataoto mai ai e au se talia. O le afianga leo le malo. O le mea le whai le malo. Control ma puti ele malo le se leni lea. Leanga I le tala whaasolopito o le Lakapi Samoa ma le te wholo ma lato uma ia na iai. E leanga, e mātanga, e au leanga. Lasa na whaila vai whea le au le atunu. Ai pula atu mata. O tama whanau, o alo ma tama whanau, o tupu ma o le atunu sa lilingi le afu, ma masaa le toto, I le talunga lea, ma le lātou tautua. Au tau nuu I Samoa, ai mawhiloa I ma le sunga ia matamua, Filipo sa ena, ia po le tau whafo ia whainu ulei. E le tau toi whailo lea tamali I lona sao I le manu Samoa. Mai le sunga ia matamua Filipo saena. Te loli seveo. Se fesoso ni mai. I lau application na fialu I te tonu e veo se tasi. E whaatumu ai I a awanoa sa whaasalalau. O le board, o le Lakapi. Whaatolu na tus. Tala lea le Filipo ia te. E ato mai whafo. Ato mai whafo lana application. Whaatolu e le talia ina. E apalai le tama Lakapi ale uni Lakapi a Samoa o le tamo le manu Samoa. Sa afu lilingi le manu Samoa. Te le malama le Lakapi malona sao le Lakapi whaavao malo. Ai le talia. Ai talia le si awali o whaipule le ta alo le talonga. Dese e tonu ilmelea. La le tala o tau nai whai le melea. You rejected the application from somebody who has played almost 60 games for Manu Samoa. Can read the game, can also promote the game. And you rejected that application 3 times. Tala nale, aluso ia ta, te lola pe va fiena vai na bea, ala o kiki fa solo ai la vai. Talo fai yusu. Ai mai fai pule le ta alo Lakapi. Au mai se e ai te tonu I le board. Te ofau nei ta ngata le wha ua malo, ma wha ulu malo, ma ua popuri talinga. Ai le sei wha longo le tangi atu le tunu. O ese, wa mata ngā ma au leanga le mea, ia o tau. Tu tupe. Whawhia na sue tupe le nei uni Lakapi. Whawhia na sue tupe le manu Samoa. Whawhia na polonga masawa wali le ala le atunu o atoa. E lau vivilu le lato au.
Lalana. Corruption has been seen right through and through. It is best to leave Lakapi Samoa to those who have the knowledge and the capacity to promote the game. O le taimi tau teo ese ai. O le taimi le nae manuia ai le au. O le taimi le nae toi fo'i ai le tātou au i le tūlanga māwalunga i le vaainga a le lalolangi. Le IRB, le atu Pasifika, ma au te tele wa uma na whaato i lalo e le manu Samoa. Ai mafua mai lava i lea. Mana o tele, selfishness, greediness, corruption. Yele na, me la uli. No, no way. I'm not citing this. Ko ke fiu ai, e makua whaalili. La uli lea ai, e sei ni ale mea lea. Ta tia mai se uma le mātou tala ma Australia. Ai tau o e tau mawhai e wha tope lau. Le whainga le mea lea. Le ai. Le mea na lai makua i iwi ei maka ma whiika i a lauri. Me lauri, I'm in control. I'm in control. I'm the boss. And those are the words that these people, they don't like. Au tangata point nei, ele mawhai loa o na lato pulea ina, pulea, or control other people, they get angry. Vita. Nanga fo o le lato mea le whai, mai ale amatanga. They want to control people, control the situation, control the money, control everything. And once they come around somebody and some people that they cannot control, they get angry. Ma whaalili. Kwa I whaalili ia. Ka vau kingo ma ka ku I sole aku lea mea. E o ele maa maloi, kiki le maa maloi, kiki vai le ingse vai. You will never see a dime of that $50 million. Never. E koe kiki nge fui whalongu ku whamai. Laka ba ko word whamsingonga. Laka ko word avere bele I whamsingonga. E avere ba lo I whamsingonga. Aliliwa. Ka ko word avere whamsingonga. No. Ako avere whamsingonga e fossi le ri le sangi le bele. Talo whai le matanga ma le au leanga o me whai ni tangata. Wale I loa mas yasi. Wale I loa kea I le atunu. Le I loa popole I le atunu. Mwhapea mai enough is enough. Le lei tati atu loa mea I atu tau. Ale a mātou malolo ma mātou wolo I le mātou whali. Pe al tala le na whitu le panela. Fonftalai, te whai atu sau tala vam. E leisi whamul muli. E whai na whai atu sau tala. Mai le ai. E le ai ni whela whalafo inga e whai I sau manatu e mai le mea lea. E atu ua lor mea nei whai wale leila walu mako e whale. I ala, what? Okay. Kalo whai. To lua ia moli mau ia na taunu uantu mole sunga ya tu iloma e tu sai male fam tsinongo lo fenga nei I le vao tu iloma fa perfo ia le fionga le sui pa le mia o le mela e na le lua moli mau io tu a ofea o iai le sionos fulmontup o te tau fo ila, o na whai mani samania, po ni tusi sai, subpoena and summon all of these people
who are so-called witnesses and testimonies to come and stand in the witness box. Yeah, like, whatever there, faso in the yasu, love a mile tour, tanto, by Lord Tusa so tanto, manuia, awane ngalo ya te utou, pa ia mawalunga, o le maftanga asaulo fata I au kilani nei, le posiva mo le tatou au malanga, na malanga mai Samoa, I pespesenga o le aso kirisimasi, le awhaia le tatou posiva, I le astona I asau nei, aso luas fulu o te sema, I le hall ale ekalesia metotisi papa toitoe, tuatusi, se fulu maleiva, Noel Burnside, papa toitoe, I le ta o le se fulu le tae au. Apo mo le tatou feilua iai. Wala au le telefoni le nei, o le o lua fitu, lua whaono, lua o lima wha. O lua fitu, lua whaono, lua o lima wha. Mo nisi whamtalanga I fia malamalama tiri ai. O mangalo se leo le atau savea, tātou wheilua I le aso o tai au. E le whaatawhiti o le Gagaifo Faiva. Ea ma le whaatau muava o ngā luenga o le nei tausanga. Monuia o tau te tai o le atunu. I le whaafonga mai Samoa. Malo whai o le Faiva. Malo I le ala seu o Samoa. Ma le pale mene I le tele o nei masina o le tausanga wa tuana I atu. Monuia malolonga. Ia fo I fuafuanga alualu mo maol kirisimasi ma le tausanga fau. Tamam tina matua o le atunu uso o se tafo lo whaafonga mai ai. Alo fatele le atau sa vea mo oe. Whapea fo I le pa ia mawalunga le au whainga luenga tutofi. Le pai sino le tala le lei. Whapea fo I le ainga sa le vi. O whea o le lalolangi o lo outou wha. No manu ai. Anga le lei le atua. I la outou misiona ma le ngā luenga. O lo tau swaswa I le ipuvai o le ola. O le atato wo. E tāle pese. Ale ia tau savea, e whamanuia tuai I a te oe. O le sunga ia sau, seu si ufanua. O le a sui ina le sema. Ma whao wau le whainga malanga. Ale pasimoe ma le maa, ma le wa amoe I le nei a fiafi. O le pese le a taua. Whaingoina o le tā masaninga. Ua tuta le waa. O le tama, o le ainga le tai. I le whane manono. Manuia tele le nei, fiafi o tala nai winga I o tātou tangata malato wa mionga ma mea na whai le nei aso. Those are the stories about our people, what they said and what they did today. We'll see you tomorrow. You look after yourselves. And all our friends on YouTube channel and Facebook page as well. Aloha to you, tātou whelai. Soifua ma ia manuia. O te mana tuaina, le tamasaninga, na o si atamatana, e peila ele ngata, ai whaatauwa, lo manatu I le ana, o whaatofa mai, Kalu ole vasa Pe ana fai o saumiti Tale toi fiala I lota musu e ala Ai ua o ita Waloa o na tamafuta Male whaatazinga Tali tonu mai whainga tauna whaamuta